kwizigira yahombye cyane kuko abantu twese twari tumaze amezi arenga 2 tuzi ko rwose turi kwitegura igikombe cya Afurika gitaha abantu bose bavuga bati akanyenyeri kagiye ku kandi kuri Senegal cyane benshi baragiye inyuma y'ikipe ya Senegal baserebura bati Senegal yatwaye igikombe barakoze parade mu rugo barakiriwe mbese inkuru yari yaribagiranye n'igikombe cya Afurika n'ibijyanye nacyo ariko tugiye kubona umenya kafu yavugaga iti benshi ubu bamaze kuryama ariko yibagirwa ko benshi bahugiye muri Champions League i Burayi iriya mikino yatugejeje saa 6 z'ijoro tubona kafu isohoye itangazo ivuga ko nyuma yo kureba ikirego cyatanzwe n'ikipe y'igihugu ya Maroc biciye mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru iwabo bagasuzuma bagasanga Senegal iri mu kuri Maroc ikongera ikajurira bicaye bagasanga koko ubujurire bwa Maroc bufite ishingiro bityo rero Senegal itempaga ibitego 3-0 hanyuma ikamburwa igikombe kigahabwa ikipe y'igihugu ya Maroc bitewe n'imyitwarire Senegal yagaragaje ku mukino wa nyuma wakinwaga Senegal itemeye imyitwarire y'umusifuzi igasohoka mu kibuga ariko ikaza kugaruka igakina Maroc igomba kwishimira igikombe ihawe n'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afurika. Iyo nkuru yasohotse ahagana mu masaa 4:30 z'ijoro nibwo icyo cyemezo cyamaze gushyirwa ahagaragara abantu bose ibitangazamakuru mpuzamahanga byahise bisamira inkuru hejuru batangira guhamagara abantu hirya no hino icyo abantu bayivugaho icyashingiweho cyagendeweho kafu yatangaje yagendeye ku itegeko rya 82 mu mategeko 82 na 4 82 ni 84 article 82 na article 84 article 82 ya kafu iravuga ngo if for any reason whatsoever a team withdraws from the competition or does not report for a match or refuses to play or leaves the ground before the regular end of the match without the authorization of the referee shall be considered loser and shall be eliminated for good from the current competition. The same shall apply for the teams previously disqualified by the decision of CAF. Wango tubigendanamo neza cyane itegeko rya 82 riba risobanura nyine uburyo ikipe iramutse ifashe umwanzuro wo kwikura mu irushanwa cyangwa se ikanga gukina cyangwa ikava mu kibuga kwikura ngo hari one kwikura muri competition kwikura mu irushanwa kutagera ku kibuga bakiniraho cyangwa kwikura mu kibuga match itarangiye badahawe uruhushya n'umusifuzi urumva iyo kipe izafatwa nk'itakaje umukino hanyuma igasezerwa nyine burundu muri iryo rushanwa none itegeko rya 83 reka yajyana na 3 ntago ari maremare a team that shall not be present on the ground ikipe itageze ku kibuga dressed to play at the time fixed for kick-off at almost 15 minutes later ngo byibura ibe igeze aho igomba gukinira umukino bitarenze iminota 15 ku gihe cyateganyijwe ko match igomba kubitangiye yego shall forfeit the match izaterwa mpaga y'ibitego 3-0 the referee shall register the absence of the team and shall write in his report umusifuzi azandika ko bataje the final decision in this respect nono ingingo ya 84 rero ni ingingo ya 82 na 84 nizo zashingiyeho bavuga ko 84 yo ni rukoko 84 the team which contravenes the provisions of Article 82 and 83 ikipe izanyuranya n'amategeko tumaze kuvuga irya 82 n'irya 83 shall be eliminated for good from the competition. Izakurwa mu irushanwa. This team will lose its match by 3-0. Ikipe izaterwa mpaga y'ibitego 3-0 unless the opponent has scored a more adventurous
results at the time when the match was interrupted. keretse ikipe bahanganye niba batsinze ibitego birenze 3 mu gihe umukino wabaga utari wagira ibibazo biwuhungabanya ngo biwubuze kurangira. In this case, this call will be maintained. Kuri iyi ngingo ibyo bintu bizaguma uko nguko. The organizing committee may adopt further measures. No kuvuga ngo abashinzwe gutegura irushanwa bashobora gufata yindi myanzuro bijyanye nyine n'izo ngingo twagarutseho. Izi ni ingingo ya 83 ya 82 n'84 byakoreshejwe kugira ngo urwego rushinzwe ubujurire muri CAF rufata icyemezo cy'uko Senegal urumva mu ngingo ya 82 Senegal yavuye mu kibuga itabiherewe uruhushya n'umusifuzi. Noneho ingingo ya 84 ikagaragaza nyine ko bagomba guterwa forfait. Hanyuma impuzamashyirahamwe ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cya Senegal yego naryo ryagize reaction muri iki gitondo. Urumva ryagize reaction igira iti kuko bagomba gusubiza igikombe bagatanga n'amafaranga y'abandi. Celebration yo ntibayidukuramo iri mu mitima ntacyo wayikoraho ariko ibifatika bagomba kubitanga. La fédération sénégalaise de football a pris connaissance ce jour. Wakamaye kugira ngo ngasobanure ngafite buriya byiza gusoma ugenda interpreta ibintu ko nkaguhe rwose rugaju nkagukacike hano bigeze rugaju yo bita Leonidas gukacike ugikorera amagambo nawe y'ikinyarwanda wankacitse ako gacupa ariko ati kampereze nkagutomera ati kankacike wakabonye kangezeho reka bakagukanemo wakankacitse. La fédération sénégalaise de football ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cya Senegal a pris connaissance ce jour de la notification de la décision rendue le 17 mars 2026 yamenye icyemezo cyafashwe tariki 17 z'ukwa gatatu 2026 par les jurys d'appel de la confédération africaine de football binyuze mu kanama k'ubujurire ka CAF dans le cadre de l'affaire bayihaye nimero kuri kesi yabo na Maroc ngo nicyo bashaka kuvuga. Cette procédure fait suite à la plainte formulée lors du match numéro 52 de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Maroc 2025 opposant le Sénégal au Maroc. Nibyo byibyo yaromaze kuvuga ubwo ni icyemezo kireba match yo ku munsi wa 52 ku gikombe cya Afrika yahuje Senegal ndetse na Maroc. Par cette décision, le jury d'appel de la CAF a déclaré la paire de la Fédération royale marocaine de football recevable et l'a admis. Comme ça. Ce faisant, l'instance a annulé la décision qui avait été rendue par le jury disciplinaire de la CAF au motif que le droit d'être entendu de la partie appellante n'aura pas été respecté lors de la procédure de première instance. Bakaba rero bavuze yuko mu by'ukuri iki cyemezo cyafashwe n'aka kanama nakwita nkemurampaka kaje kuvuga yuko federasiyo y'ubwami bwa Maroc ariyo ubujurire bwabo bufite ishingiro bihita bitesha agaciro icyemezo kindi cyari cyafashwe nanone n'urwego rushinzwe imyitwarire muri CAF kugira ngo noneho uburenganzira bw'impande bw'uruhande kuko ni rumwe de la partie bw'uruhande rwa juri bugomba kubahirizwa n'aurait pas été respecté butagomba kubahirizwa ahubwo ngo ubujurire bwa Maroc bwakiriwe kandi bugomba kuganirwaho kubera ko muri discipline bisa nkaho urwo ruhande rutigeze rwumva lors de la procédure de première instance ntabwo bigeze batega ntibigeze barwumva. Le jury d'appel a par ailleurs estimé que les comportements de l'équipe du Sénégal relèvent des articles 82 et 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations. Yego. Aka kanama rero nkemurampaka niba ariko nakita cyangwa ubujurire akanama k'ubujurire jury d'appel nibyo n'ubundi twabana kuri d'appel
kakaba rero kavuze yuko imyitwarire y'igihugu cya Senegal yahonyoye ingingo ya 82 ndetse n'iya 84 zigize amategeko agenga amakipe akina igikombe cya Afurika cy'ibihugu. En conséquence, bityo rero ingaruka la CAF a déclaré que la FSF, ou Fédération sénégalaise de football, avait enfreint l'article 82 et a prononcé la perte du match par forfait pour le Sénégal. akaba rero kafa yamaze kwemeza yuko federasiyo ya Senegal itewe mpaga y'ibitego 3-0 kubera nanone kwica itegeko rya 82 bakaba rero igikombe bagomba kukibaka. La Fédération sénégalaise de football dénonce une décision unique sans précédent et inacceptable qui jette les discrédits sur le football africain. Iyi ni ingingo ikomeye rero n'ahangaha bazira. Federasiyo y'umupira w'amaguru mu gihugu cya Senegal ikaba yafashe iki cyemezo nk'icyemezo kidakwiye kandi kidakwiye kwemerwa namba kuko gitesha agaciro ishyiramo ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afurika cyane. Pour la défense de ses droits et des intérêts du football sénégalais, mu rwego rwo kurengera uburenganzira ndetse n'inyungu za federasiyo y'umupira w'amaguru mu gihugu cya Senegal, la fédération engagera dans le plus bref délai une procédure d'appel devant le tribunal arbitral du sport. Federasiyo y'umupira w'amaguru mu gihugu cya Senegal ikaba igiye kujuririra iki cyemezo mu rukiko rwa siporo i Lausanne mu Busuwisi, ubwo ni TAS, tribunal arbitral du sport. La fédération sénégalaise de football réaffirme son engagement indéfectible envers les valeurs d'intégrité et de justice sportive et tiendra la public informé des suites données à cette affaire. Wango kangaka rero wango fédération y'umupira w'amaguru muri Senegal ikaba ishimangira kandi ihagaze ku ihame ry'ubunyangamugayo ndetse n'ubutabera mu kintu bita umupira w'amaguru ndetse no muri siporo muri rusange. Ikaba ibwiye rubanda ngo mu minsi ya vuba turaza kubamenyesha ibikurikiyeho, ariko turajya i Lausanne, bagomba kujya i Lausanne, nta kindi bakora. So à cet effet reka mabwira akantu kamwe gashobora kurengera Senegal i Lausanne, kamwe gusa niko konyine ngiye kuvuga. Yego, ubundi tubone kubisesengura gake. IFAB, kuko ubu tugiye mu nduru nyine zabyo. IFAB ni ukuvuga ngo IFAB ni ishyirahamwe ry'ibijyana n'imisifurire ku isi. uko rikoze rero ni ishami ribarizwa muri FIFA, rikaba rikoze gutya, ni ryo rishyira amategeko y'umupira w'amaguru ku isi yose. Iyo IFAB rero ikaba 50% igizwe n'abongereza, like abo muri England, not UK, abongereza ubwo igihugu nk'ubwongereza, oya abongereza England ku giti cyabo, abongereza hari abaza Arsenal na za Man U gusa, apana hari muri za Scotland na za Nyarugenge hari London ku murwa mukuru rwose, wibari cy'uyoborwa n'umwami, cyoborwa na prime minister gusa. Aho rero 50% nibo, hanyuma indi 50% ni ya FIFA. Nibo bakora amategeko ku isi. Amategeko rero law 5 itegeko rya 5 igika cya 2 decisions of the referee. Umva ingingo Senegal izitwaza mu rukiko. No kuvuga ngo ingingo ya 5 ivuga ku byemezo by'umusifuzi. Biba bimteye bite? Nanjye niho ndyamye rwose. Decisions will be made to the best of the referee's ability according to the laws of the game and the spirit of the game, and will be based on the opinion of the referee. Ibyemezo bizafatwa mu kibuga cyangwa ku mukino bizashingirwa ku byemezo
n'ubushobozi umusifuzi ahabwa yego bijyanye n'umukino uko umeze yego who has the discretion to take appropriate action within the framework of the laws of the game. niwe ufite uburenganzira ntegazwa bwo gufata ibyemezo mu mukino ashingiye ku mategeko agenga umukino. The decisions of the referee regarding facts ibi byemezo by'umusifuzi bigomba gushingira kuri fact connected with the play, bijyanye n'uko umukino uri kugenda, including whether or not a goal is scored and the result of the match are final. niwe uzemeza niba igitego ari cyo cyangwa se niba wari uvuze goal is scored and the result of the match na are final. rezilita z'umukino ko ari izo nyine za nyuma zirangiriye aho uko zishoje n'umusifuzi ubigena. The decisions of the referee and all other match officials must always be respected. ibyemezo by'umusifuzi n'abandi bafatanya gusifura iteka ryose banza byumvikane iteka ryose must always be must ni itegeko must always be respected, bigomba kubahwa iteka ryose. iyo ngingo ni yewe nkahita nibaza nakoraga kuri live Instagram yanjye nijoro umusifuzi w'umukino yatanze raporo nyuma ya match kuko iyo buri match irangiye kuko aba ari komiseri wa match iriya timu yose yakoze match umusifuzi nyine centrale akora report akayisharinga abantu bakoranye iyo match muri raporo yatanze iki k'ibyo ngibyo nibyo bigomba kuba biri must, nibyo bishingirwaho mu gihe cyose hagize umuntu urekarama cyangwa akagira intugunda yuko atanyuzwe n'ibintu byavuye muri aha ngaha ingingo Senegal izajya Jean-Jacques Ndara si yose ivuye match Jean-Jacques Ndara Ngambo le Congolais vrai kuba yaremeye ko umukino ukomeza ni ishyano rya hagatsindwamo igitego abandi bakarata penaliti raporo ya Jean-Jacques Ndara Ngambo igomba kubigaragaza ngo match yarangiye Senegal yatwaye igikombe ariko habaye za dispute 660 ari nabyo ariko icyo bita final result Senegal yatwaye zihagazeho ari nabyo nge nemeraga cyane. uribuka ko nta cyumweru cyashize igikombe cya Afurika kirangiye Rugangura yicaye muri iyi ntebe nicayeho nicaye aho ngaho wicaye kuri iriya ntebe Rigoga yicaye twari batatu mu kiganiro. Rugangura yadusomeye ibihano byahawe abakinnyi n'abatoza ba Senegal yego byafashwe n'akanama ka discipline, iyo disciplinary committee ya CAF twavugaga birimo amafaranga baciwe mwibuka ngo sinze amafaranga ngahe abantu benshi cyane bahano benshi cyane n'aba Maroc barimo ba Sayibari bari abajya kurwana n'iby'amasume. ibyo byemezo birafatwa birarangira. nge kuva natangira kuri umupira ikintu nabonye cyatumye ikipe yamburwa igikombe kimwe rutoki nabonye cyonyine wenda zigakirwa no mu byiciro bya kabiri ni skandari za ruswa zagaragaye. ibyo ngibyo bikaba bitari mu mbago z'iby'umusifuzi ya control mu nyumve neza. ni ukuvuga ngo ibintu byabaye impamvu byateye urujijo byabereye mu mbago z'ikibuga kwizigira dutandukanye ibi bintu. urabona nk'ibintu byabaye kuri za Juventus ikamurwa mu cyiciro cya kabiri ikamburwa n'ibikombe n'ibintu byakozwemo iperereza bigaragara ko Juventus ibintu yakoraga yabikoreraga hanze y'ikibuga noneho hakaza kuba manifestation mu kibuga y'ibintu bihindura resultat donc amakipe akitsindisha abakinnyi bakayiha ibitego n'ibindi amafixing n'ibindi. ibyo ngibyo birenze ikibuga kuko umusifuzi ntabifite control bikorerwa hanze y'ikibuga. niba nagiye nk'abakinnyi batanu ruswa bakaza kwitsindisha umusifuzi ibyo ntabizi nta nubwo abishinzwe bareba barone n'amategeko none twebwe kesi twagize twabonye avec no dezore nk'uko kirisabwa bivuga pa no dezi ibintu twabonesheje amatwi yacu yombi tukabyumvisha n'amaso yacu yombi. ibi bintu ubwo hari abagiye kugakata ngo muzimbogo mbivuze mbishaka kugira ngo mbasense kandi ubwo ibyo bintu ko byabaye tubireba bikabera mu mbago z'ikibuga
umusifuzi wo hagati n'abakomiseri n'abasifuzi bo ku ruhande ko bazi ko niba ikipe imaze 15 minute ubundi iyo 15 minute yayindi wemerewe gukerera ni nayo wemerewe kwigaragambya yararenze twese twarabiri yararenze kuki atafashe ifirimbi ako kanya bikiri kuba ngo sifura avuga ati njyewe nkurikije igihe mwasohokeye mu kibuga iminota 5 irashize 10 irashize 15 nemerewe n'itegeko irashize ngo atamire ifirimbi asifure pyu Senegal mutewe forfe Maroc twari igikombe yarabyemerewe yari kubikora ariko uko umukino wari uri kugenda hari yagiye guterwa penaliti rega yabonaga hari icyizere iyo ababwira bakayitera nta muzamu urimo ikibazo kiri he twe twari dufite icyo kibazo ariko umubwira ati wowe tera penaliti niba bavuye mu izamu yivanyemo yiteruye itsinda nta muzamu urimo si hari ikibazo se yiteruye itsinda hanyuma baremera bati bahamagara Sadio Mane na kapitene umubyibuke wa Senegal wa Maroc baraganira n'umusifuzi abatoza baragiye baraganira mu byibuke kuri bande tour baraganira abayobozi hejuru muri tribune barimo baganira telefone ziracicika na skandal iravuka ibintu nyine twese twabibonye ko iroza total chaos n'ibintu Senegal yakoze tutagenda ngo turabanyafrika bene wabo n'abandi ni bene wacu byose n'ibihugu by'inshuti none yaba Maroc na Senegal nta nicyo turi kurengera wenda ngo harimo diplomasi yaba Maroc na Senegal ni inshuti z'u Rwanda turi mu kibuga ese kubera iki umusifuzi yarindiriye ko match iba ikarangira igakomeza ikajya no muri extra time tukarenga zambago z'iminota 90 match yaramara kurangira iki gihe cyose kafu ikajya kwikontraduiza ihindura ibyemezo by'abasifuzi ari abantu bavugaga rigoga ngo yego aya mategeko arahana ntuza Senegal nkuko nayo ifite yo kwizigera garutse yo ya kabiri nani na kane ariko nayo ikagira ya gatanu yo muri tasi yo muri izajyana muri tasi yego ikibazo kikaba iki ngiki ikitwa common sense inyurabwenge kuko amategeko yego ariho pe ariko hari ukureba ibintu ukuntu byakozwemo amakosa yabayemo sinzi icyo umuco wo kudahana abantu babyumve neza ariko hari ukuntu iyo kese mwayitreatinze mu kibuga hari n'ukuntu disciplinary committee yayitreatinze none se icyo kintu ko ari cyo giteje ibibazo kuruta ahubwo noneho ibyari byarangiye byanabaye judged kuko byabereye mu kibuga bikarangira Maroc yababaye Senegal yishimye ibiko bigiye guteza ibindi bibazo kubera ko birareflectinga cya kintu duhora tuvuga ari nacyo Senegal yavugaga cyuko nayo izavuga ngo none kuki mutahanye umusifuzi wadusifuriye mu buryo butari fair mukaba ari twebwe mugiye kwambura ibyo twari twakoreye kuko nayo yari ifite igitego yatsinze muri match nyirizina aho niho Claude Leroy yaziye rero Claude Leroy wakomereza rwose muri yaziyemo murabyuka nene waganirije Sadio Mane amubwira ati garura abagenzi bawe nayo bahamagaye kuri televiziyo ya France 24 yagiye none bireba bamuhamagaye kimwe mu byo nakuyemo yavuze ati hari ibyabaye ku kibuga nk'ibirigani yavugaga n'amakosa ashoboraga gukosorerwaho n'ababifitiye ububasha ari bo basifuza uwo mwanya aravuga ati rero decision nk'iyi yije gutya twemeranye ko hari byinshi byatwikiriwe byirengagijwe en faveur ya Maroc ati birakomeza kwambura icyubahiro n'agaciro k'umupira wa Afrika reka ngurugero kuko abantu bacunganye n'ibyo mwumva uburyo biri en faveur ya Maroc hari ibindi bihano byatanzwe erega hari ibindi bihano Ismael Saibari yego yari yahagaritswe imikino ingana yari imikino ine yari ine ubu ni match imwe n'indi isubitse bagabanyije ibihano banamuha gutanga amande y'ibihumbi 100 by'idolari cyangwa ibihumbi 100 yes ibihumbi 100 by'amadolari byakuweho byari byatswe Maroc nabyo byakuweho aba boy murabizi ko Maroc yari yabihaniwe yego bayagabanyije asigara ku bihumbi 50 byonyine by'idolari muri make batangiye kwerekana ko Maroc nyine nta kosa rikomeye yakoze urumva ko iri kujya muri murabyuka kuri za reza bari babahaniye batunga amazamu ku gihe cyo gutera penalty bayagabanyije bayagira ibihumbi 10 byonyine ibyo ni ibindi bihano byagiye bitangwa ari naho abasesenguzi baziye bati
ntacyo guca ku ruhande biramfavere ya Maroc. Sadio None Mane se- reka Sadio dusorezeho. yego ce qui se passe est allé trop loin. ati ibyabaye biri kure cyane birimo birajya kure cyane. birimo birajya kure cyane c'est pas le football pour lequel nous nous battons, pas l'Afrique nous croyons en. Il y a trop de corruption dans notre jeu et ça tue la passion des millions de fans à travers le continent. Les joueurs donnent tout sur le terrain, mais les décisions hors de celles-ci décident des matchs et des trophées. Je suis profondément déçu, non seulement pour le Sénégal, mais pour le football africain dans son ensemble. Nous méritons mieux. Les fans méritent l'équité, transparence et respect. yavuze amagambo akomeye ati ibyo tubona biri kujya kure cyane ati ibi ngibi ni ibintu byakomeje kugenda byica umupira twihebeye donke twarwaniye ati ibi ngibi rero bikaba ari ibintu bigaragaza ruswa iri mu mupira w'amaguru ku mugabane wa Afurika. ati ndatengushywe cyane atari ukubera Senegal gusa ahubwo kubera umupira w'umugabane wa Afurika muri rusange. ati umupira wa Afurika ukwiye ubutabera butavangura kutarobanura ku rutonde kutavangura transparency gukorera mu mucyo ikindi cyane basoreje ndetse no kubaha tukanawubahisha. ati ibi ngibi nyine abafana n'abakinnyi bakwiye ibyiza, abafana n'abakinnyi bamerita ibyiza birenze ibi nyine zijijwe. yewe ndababaza ikibazo kimwe hari akandi kantu kamwe icyo tubaza Senegal iramutse ihanwe ntabwo byarangira gutya gusa kuko article ya 59 muri CAF ivuga ko ekipi yo hemejwe forufe muri edisiyo ya kani ikurikiraho iyi ngiyi nyine iyo babonye forufe muri iyi ngiyi gositi ya 2025 ntabwo ikurikiraho bemererwa kuyikina bakanatanga ibihumbi 20 by'amadolari y'Amerika. Nibiramuka bibaye confirmed ntabwo muri aka karere kacu Senegal muzayibona ndetse igatanga n'ibihumbi 20 by'amadolari y'Amerika. none se ubundi ko kafari ibikora ko itabisohoye ko itabikomerejeho nabyo mu bihano yatanze kuko niba itegeko ribikwemerera nabyo rishyiremo kuko yatweretse ko ari n'abagabanyirizeho cyuzuze konfirime bamenye ko barwanye n'amakosa yose abagomba. niba ari n'itegeko rivuga yuko ubwo batazanakina mondiale naryo nimurishyiremo. njye mfite ikibazo kimwe ko nagira ngo tubiveho akantu kenshi yavuze ngo bibaye iyo biba Brahim Diaz agatsinda penalty oya byose byari guhinduka igikombe nticyari kujya muri Maroc aho nta cyabaye none se si Brahim Diaz kandi byari kurangira muri komite ya discipline iriya nyine yo guhana abamasoma n'ikibazo basayibari kwivumbura icy'utuntu nk'utwo tw'amafaranga. njyewe reka mbabwize ukuri ibintu ni CAF izahora yicuza umusifuzi yanzuye ko asifura umukino wa nyuma w'igikombe cya Afurika. ibintu byari byateguwe ibintu byari byateguwe byaragaragara. njyewe rero ikibazo kimwe mbaza ariko nta kuntu twabihuza no gusezera kwa Regragui muri Maroc. Regragui gute ejo bundi se kubera gutakaza igikombe oya hari ukuntu uriya mugabo ubona ari umuntu w'inyangamugayo ashobora kuba yaramenye ibintu birimo biraba akavuga ati reka nitandukanye n'ikibi ko bagiye kukibaha mu buryo kitambereye. buriya se kwizigira yagiye yaneshejwe ahubwo Regragui ubwami bwa Maroc bwababajwe n'uko proje yateguwe yo gutwara igikombe itagezweho mu rugo. baravuga ati turi gukora manevure ngo kitwandikweho ariko igikombe cyo kuri email se shahu ntacyo kimaze tutaragiserebuye ntabwo ndashaka kubabaza ikibazo kimwe umwaka akunda niwe utambagiza umurwa neza ubundi hagomba kubera igikombe cya mu badamu cy'Afrika bacyohereza muri South Africa. Abanyamaroc yavuze ko bataratuza muri bo ngo bakire ibyabaye nubwo nabonye basereburaga ariko France bayihuta cyane ati congratulations to Morocco. France bayihuta cyane congratulations to Morocco kuba mwabaye njyewe nabaza ikibazo kimwe kugira ngo tuve kuri iyi kuko iminota amaze kugenda ko abavuze ibyo ari CAF nubwo bagiye muri tasi
ese tasi iramutse paraza kwemera ko tasi yabasebya mu maso y'umugabane wa afurika. tasi ikoraho ibyemezo bya fifa. tasi irozane naherutse harimo umugabo waciye imanza z'ibintu bya mani siti, bino biboro bashaka kurega mani siti ngo kuri fifa financial fair play. ni umugabo w'umuyahudi afite ubwanwa bwinshi cyane, ni umugabo w'imyaka 56 sinzi nawe ukiyobora tasi. ni abajije barindwi. tasi ikuraho icyemezo cya fifa ntishobora no kuvuga. tasi iteye ubwoba. icyemezo gishobora guhinduka. tasi yandika avuga ngo weka wishyura 20,000 by'amacyaro, ibintu wakoze ntibyemewe, warenganyije Senegal, igikombe cya Senegal kiguye muri Senegal, n'ubwo buhano bwanyu bukuweho, ntimwongeye no gusunutsa n'amazuru muvuga kuri Senegal. ibyo turanabikorozinze, bagahita banabika iyo fayili, bagahita banakinga inzugi, bagahita banataha. kandi icyo warenzaho ni ukuvuga ngo fifa ni urwego rwemera tasi. izindi zose konfederasiyo zo ziri munsi cyane ya tasi. noneho iteye n'ubwo ku buryo Senegal yaba igifite icyizere. ureba nk'izi za Rayon Sport amahirwe zigira, urabinoze bino bintu bijya biba wenda ngo umukinnyi y'ingoreyo ngo wenda ngo yarezereye, buriya ntagerega muri tasi, ayirega muri fifa, ayirega mu dukomisiyo two muri fifa. aramutse akureze muri tasi bihanimamo ishobora kumanurira nko mu cyiciro cya gatatu. tasi ni ibindi bintu bibi cyane. tasi ni ibindi bintu bibi. tasi ni ikindi kintu. tasi hazamo ibintu bya politiki nka gutya, nk'umuyobozi wa perezida w'impuzamashyirahamwe mu mukino runaka bakamukura, yagera muri tasi igahita ivuga ati tubigize. urabona bino bintu Amerika yakoze bino byo kuroba burateri n'ibiki kugira biriya bintu ngo byemezwe, biriya bintu ni tasi bikonfirima. tasi iravuga ati nibyo, nyuma yo gusuzuma ibyakozwe byose uyu muyobozi wayobораga fifa yakoraga ibintu bitari byo. vaho. ubwo reka dutegereze umwanzuro wo muri tasi. nkurikije ibintu bya Infantino yavuze nanone nawe yaravuze ngo ibintu biri unacceptable. nkareba umubano wa Maroc na FIFA. Maroc igiye kwakira igikombe cy'isi, nkareba ingufu Maroc ifite ku mugabane yari yaranashyizemo mu buryo bw'akanyenyeri. ibihugu byose ni inshuti za Maroc, ntugire ngo ibyinshi byanabaye. ndibuka imaze yo kujya gutanga igikombe, yanga kugitanga Infantino, yanga kugikoraho, abwira mwenyewe ati wowe nk'umuyobozi wa kafu gitange, ngewe nari mpabaye gusa hari abantu benshi ntibishoboka mu bwami bwa Maroc bavuze bati rwose nibakibahe, ariko intsinzi irahagaze mu mutima. n'akandi kasabyo mara bati isizi abashaka ibyo abaribo. nanjye naho ndi kandi nanjye ndi kuri timu Senegal. tasi nizatuma kafu iseba. twaragitambanyije umurwa, perezida yamaze gutanga ibibanza ku mazi, yatanze na konji nta gihinga. hari n'abantu bapfuye bazi ko Senegal yagitwara. twebwe turi kuri timu Senegal. ibyo bindi bikorwa mu mpapuro no kuri email. nawe mugabo weretse kwita Imana yitwa bupe, kuko ikintu rwagavuze kirakomeye. wenda ngo ndarawishe maji uri kubikipu uri kwanga igitego, twekuse igitego ku munota 47 bro, cyiza kitaburamo, cyiza cy'umutwe. urakibuka igitego twarashemo karumuri tabaho, umusifuzi atwangira igitego, badusifurira penalty, ntitwanayanze umuvugizi wa Senegal twaragarutse penalty barayidutera barayigusa, tubakubita igitego mu munota w'umukino dusoza maji tuyitahira. muri tasa arabariyo igikombe turagitambagiza kuri Mediterane. muranaduhana muduca amafaranga. muri tasi barashyiraho nivo ko bigira duhana, muratwibaranguye muraduhindukiranye ngo dutange igikombe kuri email. Senegal ntiyihangane, yatanze ibyishimo birangira bityo. Senegal ise ugate igikombe, ariko muri tasi barashyiraho nivo rwose. mugende mu bombi n'abana igikombe barakimennye. sinzi abantu bageze hano barakika. reka dutumike. abantu batsinda mu buzima nababona amahirwe bakayakoresha. iyo duhaha abenshi barishyura bakigendera, ariko abaharanira intsinzi bo basaba fagitire ya IBM kuko bamenye ibanga ryo gutsinda. nibyo koko ikubire loto yakuzaniye tenga promo, aho fagitire zawe za IBM zaguhesha amahirwe yo gutsindira agera kuri $50,000 y'amanyarwanda buri kwezi. kanda akanyenyeri 562 urwego wiyandikije muri tengamara na tenga promo, usabe fagitire ya IBM maze ujye mu bahabwa
nta mafaranga usabwa kugira ngo ukinire ibihembo bya tenga promo. tegereje umwanzuro wa tasi ni n'aha ducumbikiye ariko tuzakomeza kubigarukaho ariko kandi se wibuka gusaba fagitire ya ibm kugira ngo ukomeze ugire uruhare mu kubaka u rwanda ariko mu kubaka u rwanda nawe ako kanyenyeri wahashyemo hari porosantaje igaruka kuri momo yawe. Nibyo bisaba yuko ubanza kwiyandikisha unyuze ku kanyenyeri 562 urwego ukuzuza amazina yawe yombi ndetse na nimero yawe ya telefone. Iyo umaze kubikora neza igikurikira ibuka gusaba fagitire ya IBM igihe cyose ugize icyo ugura ariko nyaboneka bwira umucuruzi ashyireho nimero yawe ya telefone kuri iyo fagitire ya IBM aguhaye. Ibi rero birafasha iki? Birafasha ko ushobora gutsindira ibihembo birimo imodoka, moto, amafaranga miliyoni 100 cyangwa se 50,000. Harakurikiraho kandi gusubizwa 10% buri mezi 3. Rwanda Revenue Koreyo gahunda yo gusubiza abasabye fagitire ya IBM nabanga bagusubiza 10% y'amafaranga wasoze. Hanyuma hagakurikiraho ndetse no kuba wubatse igihugu cyawe. Mu isaha ya kabiri turagaruka kuri gahunda yitwa inoti. No kuvuga ngo inoti niho uhabwa ya mafaranga yaba iyo miliyoni se ibyo 100,000 cyangwa 50,000 ndetse na rya 10% basubiza abantu basoze nyuma y'amezi 3 bayatanga kuri inoti. Ndakubwira uburyo wagira inoti cyangwa se wayifungura biroroshye cyane ni nka mobile money isanzwe. Ubundi nanakubwira n'uburyo byoroshye ko amafaranga yakuraho yashyira kuri momo yawe ubundi ukayabyaza iki umusaruro. ukayabyaza umusaruro. UEFA Champions League amakipe agera kuri 3 mu ijoro 4 yaraye akatishije itike yajyana mu mikino ya kimwe cya kane kirangiza nyuma y'imikino yo kwishyura yakinwaga mu ijoro ryakeye. Ikipe ya Real Madrid yageze muri kimwe cya kane kirangiza cya UEFA Champions League kuri note iri hejuru. Nabo bagomba kuzahura babitege kuko twababonye bakiri muri rwa rugendo rwo gukina hagati yabo imikino ikiri myinshi. Siyo Real Madrid tubonye ku ikipe ya Manchester City kuko babakubise recto verso. Babatsinze mu mukino ubanza, babatsinze mu mukino wo kwishyura. Ibingibi bibaye ku mutoza Pep Guardiola inshuro zigera kuri 4 zibaye 3 bahura n'ikipe ya Real Madrid kuko byabaye sezo ya 2013-2014, 2024-2025, 2025-2026. Rugaje umukino utweretse isura ya nyayo y'ikipe ifite ibikombe byinshi ku mugabane w'Uburayi bya UEFA Champions League. Real Madrid yego wakonfirimye ko iyi kipe ari ikipe nziza cyane, wakonfirimye ko iyi kipe ari ikipe ikomeye muri ibi bihe ishobora guhindura resulta ikayerekeza mu ruhande rwayo. Matche byasaga naho yatunguye abantu ya 3-0 ariko iri joro ukurikije ibintu Pep yari yavuze muri press conference ugakurikiza ukuntu yayiteze match ikirangira yavuze ati idutsinze 3-0 atizaze Etihad turi imbere y'abafana bacu tuzareba. Umunyamakuru ati urabona wabigarura ati cyane birashoboka. Bongera kumaza bati abakinnyi numva bafite ubushobozi bugarura ibitego 3-0 ati niba ari abantu batazi icyo Champions League ari cyo ubwo nyine bazajya mu rugo ntibirirwe baza gufightinga mu kibuga. Ariko umupira ongeraho na nyuma ya match ya West Ham ntago bakoze imyitozo buriya kuwa mbere. Yababwiye ngo buri wese ajye mu rugo atekereze kuri match. Wumva bidashoboka ko batsinda ibyo bitega zigumire mu rugo ati warashaka umukinnyi uzaza kandi yitanga byimaze. Yego igare rero nepo nuko urwitwazo none Pep yarushatse ararubona. Yabaza ati sinagize amahirwe yuko dukina turi 11 kuri 11
When I analyze the game, I love the way we started and played. I would love to play 11 against 11, but in football there's circumstances happen. ati ngerageje kwanariza ko umukino wagendaga twari twatangiye neza cyane ati ariko ntitwagize amahirwe yo gukina turi 11 kuri 11 ati nyine ibyo by'ikarita y'umutuku bibaho muri match. Madrid are an extraordinary team and punish you when you make a mistake. Ati Real Madrid ni ikipe nziza cyane kandi iraguhana iyo ugize ikosa ukora. The future will be bright and next season will be back. We will run. Next season again. Ati imbere neza cyane kandi umwaka utaha tuzaza tumeze neza cyane kurushaho. Next season I don't know what happens, but of course Kusanov shall kiss Semenyo. It is the first time they play Champions League. This can take time. Ati umwaka utaha wenda sinzi bizaba ariko mwibuke ko Semenyo Sheriki Kusanov n'ubwa mbere bakinnye Champions League ati kandi muzi ko bisaba igihe nyine kugira ngo bamenyere. I see a lot of good players. Ndikubona abakinnyi benshi beza and many good things. Ndabona n'ibintu byiza cyane byinshi. The first 15 minutes there and the first 20 minutes here define us quite well. Nuko ngo iminota 15 hano ndetse na 20 ku kibuga cyabo yerekana uburyo turi ikipe nziza cyane nuko ngo batangiye badoma. Yeah, here we said the 3-0 was difficult, almost impossible, but let's try, we were there. Ati dutsindwa 3 ku busa twaravuze tuti reka tugerageze kuri iki kibuga cyacu kubera yuko n'ubundi nubwo twatsindwa 3 ku busa ariko wabonaga nyine twegereye kuba natwe twatsinda twari hafi. Even then we score and 11 against 11, we don't know what happened, try again and go. Nibyo yavugaga. We will challenge the best team in England and so far the best team in Europe. We'll challenge them and then we will play them in the Premier League. Arsenal. Yaje kuri Arsenal. Yongeye gutangira kwininura bimwe ajya akora ati tuzachallenginga ikipe nziza muri Premier League, tuzanayichallenginga ko tuzakina match ya championnat. Ubwo ni nkaho yavugaga ati ibyanjye muri Champions League birarangiye. Ibyo guhatana bigiye kuri Arsenal kuko n'abahatana muri championnat no muri Carabao ku cyumweru saa 2:00. Yavuze ngo we have a final on Sunday. Dufite finale ku cyumweru. The FA Cup is still here. And you have a Premier League still to fight. We will try to fight and prepare good decisions for next season. We will be back. Ati tuzagerageza gufightinga bikomeye cyane ubundi turebe yuko umwaka utaha tuzagara ko turi beza cyane. Yanabikoza kurama abakinnyi benshi rwose yari yemeye cyane. Nakunze rero n'uburyo press conference yayishoje. Reka mbabwire kino kintu. Bibiliya nivuga ngo wamenye byinshi azabazwa byinshi. Pep Guardiola nibwo ashyizwe muri no myaka 2 mu gihe cyo kwisobanura ariko adafite icyo kuvugiraho. Pep ubundi yisobanuraga atwaye championnat akaba ari guhangana n'abanyamakuru ko atwaye Champions League cyangwa se atwaye ibikombe na 2. Ndaziriga yavagamo akabazo bigaragara ko azatwara na champion. Ari muri position nziza. Ari muri position mbi cyane kuko umwaka ushize yabaye trophless, uyu mwaka nabwo urabona ko bitameze neza cyane. Pep rero umunyamakuru yambwiye ati hari amajwi y'abantu ari kuzamuka avuga yuko ukwiye kwirukanwa. Ibyo bintu byababaje umuntu witwa Guardiola ariko yababaye none no mu maso rabibona umva bya bindi byitwa gushenguka ninko yavuze ati kagakipe kanyu nafashe nta kanaro nikora ngaho ibikombe nkajyana muri ziri. Hari n'umuntu birota yababaye yavuze ngo yahise avuga ngo guys ati atarawe ko ngomba kwirukanwa atari umunsi nzaza hano imbere yanyu navuga nti bayindagiye atari ko cyo nababwira ati niyo mpamvu nongereye amasezerano ati umwaka utaha nzaba nkiri aha ngaha. Ariko rero mu bintu byamubabaje cyane kurusha ibindi byose ari nabyo Pep yavuze ati ikintu kintera ibi bibazo byose cyo kuri statement yo nayemeye pe umbe kwisigira ukuntu harimo ubwenge. Ati nafashe Barcelona ya 2 umwaka umwe mba promoted njya muri Barca nkuru ntwara treble ntwara ibikombe 3 bikomeye Champions League ndetse na Copa del Rey. Ati kuva nkoze icyo kintu narira nacyo ko mu kinyarwanda ubwo ntiyabivuze gutya ariko nyine nko cyaravuze yavuze nari nirahuriyeho umuriro w'amakara yaka wuko ikintu cyose nzajya nkora mu yindi myaka ikurikiyeho nikitaba treble muzajya muvuga yuko ikipe yanjye ya failing. Nimo kuba ati ni kuba mutagira n'isoni ubu ngezaho kuba najya kwirukanwa ndi wa 2 muri champion muracyarimo muri FA Cup murafite finale ya Carabao Cup none se Champions League murashaka ko ntwara 6 tuzikurikiranya
kugira ngo muvuge yuko nta feyirinze nicyo yashakaga kuvuga. muzemera ryari mu yandi magambo mfite shampiyona 6 nabahaye mani city nzitwara na shampiyona zirige 6 kugira ngo mwemere ko nta feyirinze. mu yandi magambo ni nko kuvuga ngo umupira ntabwo twahora dutsinda twenyine nimwemere ko hari ibihe byiza twagize we can be down. ukomeretse itari muri situwasiyo nziza ukaza ukinisha umukinnyi do karagiteri w'umumediyateri umwe ndetse n'undi waba invanted midfielder nka Nico Reyri uje gukina na Real isa nkaho ifite abamediyateri 5 mu kibuga n'abakinnyi 6 bugarira uvuga ngo nta huri buheru domina umukino ni cya kintu cyo kuvumbura kuko urebye ku mugoroba uburyo abakinnyi yari yabashyize muri position nziza Real Madrid yari imbere nako yari irimo isufura murabyibuka kuko na Pep Guardiola wenda nuko atabitinzeho hari uburyo mwabonye ko hari penalty avuga ko bimwe ebyiri iyo bakandagiye Rani Sherki n'umupira harandi yateye na Gataronade mu kirere avuga ko umukinnyi Fran Garcia yawukozeho kuko rebye ekipe ya Man City yagerageje amashoti 22 Real igerageza 18 umunani aganiza mu ya City 7 ya Real Madrid nubwo 2 bya Vinicius Junior byatumye Real Madrid icyura umukino uvuga ngo iyo urebye uko yakinnye umukino ubanza n'uburyo yaje gukina umukino wo kwishyura ni bya ndi Pepa zakosora amakosa ariko nibyo nawe yavuze muri aya marushanwa manini yuko zikosa baragukosora bro bakagukosora ku buryo utazanagaruka ngo yiratrap ubashe kubona iyo ntsinzi ariko tutabeshanye Pep Guardiola nanjye simbona ari uwirukanwa ari muri transition guhindura ikiragano ahubwo narwane n'uburyo azagenda bifinyora kugira ngo bizabashe kubyara umusaruro mu gihe kiri imbere. turagaruka mu kanya mu isaha ya kabiri urubuga rw'imikino reka tubanze dukurikire amakuru mu kinyarwanda agezweho hamwe na Jean Dossi Giselle ku 9,000 muhagaze kuri YouTube sinajyaga nyireba ariko rwose turagaruka mu kanya tugarunire kuri Champions League ariko tuze mu mupira w'inyarugenge nabo barakinye ndetse imikino izakomeza ku munsi w'ejo ni mu kanya gato. ikintu cya mbere ni amakuru y'ibyabire mu gihugu hirya no hino yose umuntu aranyumvise utunze radiyo ntumva amakuru yo kuri radiyo Rwanda ntumva ibiganiro biba kuri radiyo Rwanda gusa urumva radiyo bikumariye. mwahisemo neza gukurikira radiyo Rwanda ikaze mu makuru magufi agezweho kuri isaha y'isayine zuzuye nitwa Dossi Jeanne Giselle. duhere mu butabera h'urukiko mpuzamahanga rwita ku gukemura amakimbirane hagati y'ibihugu n'ibigo mpuzamahanga ruzwi nka Permanent Court of Arbitration irahi mu Buholande kuva kuri uyu wa gatatu ruratangira kuburanisha urubanza leta y'u Rwanda yareze mu Bwongereza kubera amasezerano y'abimukira yahagaritswe. u Rwanda rwatanze ikirego rusaba urukiko gutegeka Ubwongereza kwishyura arenga miliyoni 50 z'amapawundi kubera ayo masezerano atubahirijwe. uru rukiko rwatangaje ko abahagarariye ibihugu byabo abanyamakuru ndetse n'abandi bantu mu ngeri zitandukanye bemerewe gukurikirana iri buranisha imbonankubone ariko basabwa kubanza kwiyandikisha hakurikijwe amabwiriza yashyizweho n'uru rukiko. biteganyijwe ko uru rubanza ruranatambuka imbonankubone hifashishijwe ikoranabuhanga kugira ngo abantu benshi bashobore kurukurikira aho bari hose. ibi ngo bigaragaza ko uru rubanza rufite uburemere ku rwego mpuzamahanga cyane cyane mu bijyanye n'imikoranire y'ibihugu mu gukemura ikibazo cy'abimukira n'abasaba ubuhungiro. uru rubanza rutangira uyu munsi tariki 18 z'ukwezi kwa gatatu ruzageza tariki 20 z'uku kwezi. mu yandi makuru Madame Jeannette Kagame yitabiriye igitaramo cya Move Africa yahuye n'umuyobozi mukuru akaba n'uwashinze umuryango Global Citizen Who Evans utegura ibi bitaramo bibera mu bihugu bya Afurika. iki gitaramo cyabereye muri BK Arena mu ijoro ryakeye kitabiriwe n'ibihumbi by'abakunzi b'umuziki mu Rwanda no mu karere bakaba bataramiwe n'umuhanzi w'icyamamare akaba n'uwegukanye ibihembo birimo Grammy Awards Doja Cat. mu yandi makuru kandi kuva ku wa mbere w'icyumweru gitaha tariki 23 z'uku kwezi sosiyete nyarwanda ikora ingendo zo mu kirere Rwandair izasubukura ingendo zayo Kigali Kamembe n'ingendo zifasha abantu kugera vuba mu gace k'u Rwanda gacumbikiye byiza nyaburanga birimo ikiyaga cya Kivu na parike ya Nyungwe baba bajyanwe n'ubucuruzi cyangwa se kuruhuka. ni mu gihe kandi ikigo cy'igihugu kibarurisha imibare cyagaragaje ko ingendo za Rwandair imbere mu gihugu ziyongereye ku buryo bugaragara kuko muri 2023 zari ku bihumbi 22,519 ariko bigeze muri 2024 zirazamuka ziba ibihumbi 30,066. n'ingendo kandi zikorwa mu cyerekezo rukumbi cya Rwandair imbere mu gihugu kiva i Kigali kikayerekeza i Kamembe mu karere ka Rusizi.
mu makuru wavugwa hirya no hino ku isi Denis Sassou Nguesso yegukanye intsinzi n'amajwi 98.8% mu matora ya perezida muri Congo Brazzaville yabaye ku cyumweru tariki 15 z'uku kwezi. Ibyavuye mu matora mu buryo bw'agateganyo byatangajwe kuri televiziyo y'igihugu na Minisitiri w'umutekano Remo Zefele Mburu kuri uyu wa kabiri. Perezida Sassou Nguesso y'imyaka 82 y'amavuko agiye gukomeza kuyobora iki gihugu muri manda ya gatanu izarangira muri 2031. Ayo matora kandi yari yandikishijemo abarenga miliyoni 2,500 nibo bari biyandikishije kuri liste y'itora. Ni mu gihe kandi abakandida batandatu aribo bari bemerewe guhatana muri ayo matora bahanganye na Sassou Nguesso. Uwamukurikiye ni Mabio Mavungu Zinga w'imyaka 69 y'amavuko wagize amajwi 1.48%. Abatsinzwe muri aya matora bafite iminsi 5 yo kujuririra, hanyuma ubujurire bukigwaho n'urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga mu minsi 15 mbere y'uko ibyavuye mu matora byemezwa burundu. Mu burasirazuba bwo hagati leta ya Iran yatangiye bitero simusiga byo kwihorera ku rupfu rwa Ali Larijani warukuriye inama nkuru y'umutekano y'iki gihugu wishwe mu ijoro ryakeye mu bitero byagabwe kuri iki gihugu. Ibitero bya mbere bya misile bya Iran byagabwe Tel Aviv muri Israel bikaba bimaze guhitana abantu babiri. Ni mu gihe kandi igisirikare cya Israel cyavuze ko nyinshi muri misile zarashwe na Iran zashwanyagurijwe mu kirere. Larijani ni umwe mu bayobozi bakomeye cyane muri Iran warusigaye kandi niwe muyobozi wo ku rwego rwo hejuru uheruka kwicwa nyuma ya Ayatollah Ali Khamenei wari umuyobozi w'ikirenga wishwe ku munsi wa mbere w'intambara ihanganishije Iran, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel kuri bikabigeze ku munsi wayo wa 18. Urupfu rwe rufatwa nk'igihombo gikomeye ku buyobozi bwa Iran kuko yari afite uruhare rukomeye mu by'umutekano no mu byemezo bya politike ndetse rukaba rushobora gutuma intambara irushaho gukomera no gufata indi ntera. Ku rundi ruhande ariko Israel na Amerika bikomeje nabyo ibitero bya gisirikare mu murwa mukuru wa Iran ndetse na Libani, ndetse Israel yategetse abatuye mu majyepfo ya Libani kwimuka kuko ikomeje guhiga abarwanyi b'umutwe wa Hezbollah. Ingabo za Israel kandi zatangaje ko zifite ubushake budasubirwaho bwo gukurikirana, gushakisha no gukuraho umuyobozi mushya w'ikirenga wa Iran Mojtaba Khamenei. Nakadusoreje amakuru magufa agezweho andi ni buri saha. All day confidence. Ese ko ari uguhinda n'ubundi itagukunda itakurinda wafashe intego ukayitera umugongo nkise kandi inzoga ni gito yirinda bato nta nkitangiza yihungire kure. Nyamara nguzana umunezero wuhese kahubwiza n'umuze inzoga si wane tunywe less. Ikaze mu isaha ya kabiri y'urubuga rw'imikino, ariko kandi muri iyi saha ya kabiri reka nkwibutse ko habura iminsi igera kuri 7 kugira ngo u Rwanda rwakire amatsinda abiri azakina imikino ya FIFA Series. Aho rero niho RBA izira kuko twabanye muri Tour du Rwanda duharanira ko hatagira usigara agasiganuza ku birebana n'isi yari yateraniye mu Rwanda. Maze nanone rero ni muze tubane twidagadure kuko isi yongeye guteranira mu Rwanda noneho mu mukino w'umupira w'amaguru. Ni kuva ku itariki ya 26 kugera ku itariki ya 30 ku kwezi kwa gatatu turimo mu mikino ya gicuti y'ibihugu izwi nka FIFA Series itegurwa n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA. U Rwanda ruzaba ruri kumwe na Kenya, Tanzania, Estonia, Grenada, Liechtenstein, Macau,
aruba aba bose bazaba bari hano i kigali mu mupira w'amaguru. Bityo rero iyi mikino muzayikurikira kuri televiziyo rwanda, kuri radiyo rwanda ndetse no kuri KC2, tutibagiwe no ku mbuga nkoranyambaga za RBA. Uyu rero ukaba ari umwanya uhebuje udasanzwe ku bigo, imiryango, amakoperative mushaka kumenyekanisha ibikorwa byanyu. Nimuze mutugane tubamamarize, ubundi twidagadure hamwe na FIFA series. Murabizi ko wabuze umuranga yahezeyo, ariko RBA irahari ku bwanyu. Mushobora rero kuduhamagara, mushobora kutwandikira kuri WhatsApp ariyo 0789894870, kimwe nuko mushobora kutwandikira kuri email ariyo sales@rba.co.rw, ubundi RBA ikarushaho kuba hafi yanyu. Abantu ntibaze, oya nibagushyireho iyo mikoro yakwizigira yizane musaza, zana izo mikoro. Yego ngiye kuvuga ngo FIFA series iyi mikino ni imikino yo kurebwa kubera impamvu eshatu nyamukuru. Niyo mikino iri kuri kariba mpuzamahanga tugiye kubona. Urumva nuko ibintu iyo uvuze ngo ibara ry'umuntu birangira bibaye nk'irondaruhu, ariko ntabwo ari irondaruhu. Muzabona abazungu bakina umupira i Kigali. Nose ubwabo n'ubwambe iryo ni irondaruhu. Oya igute uvuze ko tuzabona abazungu bakina i Kigali muri stade Amahoro, abazungu ba Grenada na za Estonia. umusaruro wabigaye hari wabiteye arimo arisegura kwizigira. niho ndisegura. Urumva nibwo tuzatubonye umuzungu. none se urumva ibintu byose namwe murabikomeza cyane akina. Urumva akina i Nyarugenge kuri tapive, dusanzwe tubabona kuri televiziyo. aho none tuzareba abazungu bakina batambaza agapira bahatana n'abanyarwanda. Jean Angel yavuze akantu aravuga ati buri muntu wese agira iwabo, ati wacu ni igicumbi, njye mfana Gicumbi yavuze ko ni ikipe yo kwivuga. Abantu ngo none se ngo ibyo ngibyo ngo byo kuvuga ngo ko ari iwabo ngo biradufashe. None se si iwabo, none se wanyu si mu miyoboro, none ngomba kuba na fiya. nipo iwanyu ntabwo ari Muhanga, niko kurirwa Nyamabuye uruhu rwabo ni urwera n'abazungu. None se barabihakanye ni white tukaba black. Ikibi ni uko wabivuga hari indi intention, ushaka nko kubavangura mu bandi kugira ngo bagirirwe nabi, cyangwa se kubaninura, cyangwa se uya nta kibazo. Iyo ni impamvu yawe. Abazungu bazaza gukina FIFA series. Abazungu bera, urumva icyo ni icyambere. Icya kabiri, dukumbuye ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi n'umutoza Stéphane Constantine. Ntabwo nagize ikintu bitangazaho, ariko uriya mugabo nariya mahane nari nyakene. Umutoza w'igitsure cyinshi cyane. Urumva agwe ati utazaba akina. Ejo muri press conference yadukanzemo, buriya yatumije uwo bita science sport coach. Yaba ati nta mutoza wungirije nshaka. Shaka ushinzwe ibya siyansi. Ndashaka ushinzwe ibya siyansi muri siporo. Uwize siyansi ya siporo. Yadusobanuriye uwo mutoza impamvu amushaka. Akungirije aramufite, none se nafite Eric. Iyi nyine yaravuze ngo ngo azizanira, ngo yabwiye federasiyo aribwa ati mumbabarire ibyo umutoza wungirije mu byihorere, ni mume science sport coach. Fabrice aravuga ati nibwo bwa mbere mwumvise uwakora iki. Aravuga ati ni umuntu uguha data, urumva zikwereka icyo ukwiriye gukora. Yavuze ati ziriya GPS iyo abakinnyi barimo barakora ibirometero tuba tubibara, ariko science sport coach ni ukubwira ngo uyu mukinnyi yamaze kunanirwa, urimo urabyumva, ushatse wamukuramo, urimo urabyumva, ni ukubwira ngo uyu mukinnyi ntuze sphere wamuhaye yo gukiniramo ntabwo arimo arayubahiriza. Vuga ngo we mu gihe urimo urabona abakinnyi barimo barakina mu kibuga, buriya mutoza ashobora kureba akavuga ati umuntu utarimo urumva konsigne n'uyu nguyu, cyangwa arimo arakina ibintu ntamubwiye. Science sport coach amwereka ahantu umukinnyi arimo arakina, akavuga ati agadaringa data zifasha muri match. Avuga ati rero uwo muntu niwe nkeneye kurenza abandi bose, tumutoza wungirije nta kibazo ngiye nakorana n'uhari uwo ari we wese. Aravuga ati ariko uwo nguwo niwe ushobora gukora evaluation. Urimo urabyumva. None icyo navugaga rero, twari dukumiye kubona ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, urumva irimo irakina,
dukeneye kureba taci umutoza mushya n'abakinnyi bashya bahamagawe mwumvise guhamagara abakinnyi barenga 6 bashyashya mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi dukeneye kubabona iyo n'indi mpamvu ya kabiri yo kureba FIFA series indi mpamvu ya gatatu ni uburyo iri rushanwa riteguranye ubuhanga buhambaye ninde ufite application ya Nokanda urayigira Nokanda urayifite nawe urayifite Nokanda ni application ihererekanya amafaranga murayigira nayo nzima mugomba kwibwira abantu application ya Nokanda ni application iba muri telefone yo kugira ngo wohereze abantu amafaranga ukunda kohereza abantu amafaranga ntabwo ugomba kujya kureba nimero ya Rigoga ngo uyifate mu mutwe muri Nokanda iyo Rigoga asangwa sevinze muri nimero yawe uhita umwohereza amafaranga nayo mabwire ko muri application ya Nokanda FIFA series zagiyemo uvuga ngo kugira ngo udakomeza kubwira abantu ngo nakanyenyeri 939 akanyenyeri 3 akanyenyeri umuntu agasevinge gusa ngo agasevinge none washyiramo application ya Nokanda ugakanda kuri Ferwafa FIFA series ugategurira itike ako kanya uvuga ngo rero yitegura mu buhanga buhambaye noneho harimo ibihembo bije imodoka bazatanga imodoka ku mufana waje ushobora kubuza kuri stade uje kwirebera match watanze inote yawe ya 2 ngo umuntu buri abatike 4 yazajya gushyira muri maraza waretse se nakubwira ukuntu gahunda ipanze ukuntu muhise mujyayo ubwo nari nkiri muri menshi turazigarukaho n'ubundi twabigiyemo reka tubirangize rimwe bantu nimugure amatike nushaka ubanze ugura imwe kuko nutayigura uri mu mazi abira mbaza uti ayahe mazi abira uyu munsi si kuwa gatatu kuwa gatanu saa 4 tukiva mu makuru ubwo ni saa 4:05 tuzaba turi kumwe n'abantu bavuye muri Ferwafa bazadusura hano kuri Radio Rwanda nta kindi kintu kizaba kibazanye bazajya uzajya uhamagara kuri telefone ya Radio Rwanda tuzabaha tukwitabe